Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka India kalahiyar ha kakardan ka bahandriyo ha ka GDP katkum ka jingpet banya ka International Monetary Fund. Habapet banya ka jingkiyo ka GDP ha giri ka perthai jong usnam arhajar arpusan arpuhandriyo. Ha usnam arhajar arpusaw ka India kalawan ha kakardan ka basan, bat ka donru ka jingkam ba ka India ka wan ha kakardan ka basaw ha usnam arhajar arpusan, na ka jingkiyo ha kaliang kayo kakot. Handai menta kalahiyar sya kakardan bahandriyo ha ka ba ka United Kingdom, bat ke Japan kila kini no ya ke kerdan jong ke India. Ka IMF kala penbena bahaga jingpet benya ya ke nominal GDP ha ke perthai ke India kalawan ha ke kerdan bahandriyo hadian ke UK na ke benta usnam arhajar arpusan arpuhandriyo. Ke jinghiar kerdan ke India ke day na ke jinghiar dor ke lut tingkat rupi na ke US dollar bat ke way ke day na ke jingpet benya biang ya ke nominal GDP na usnam arhajar khatway khatar sya usnam arhajar arpulai kabalapan hiar ya ke nominal base jong ke India. Kadau kalong habalapan kala ya ke rupi sya ke US dollar ke rupi ke kala red no bat ke weipat ke day na ke jingpen kala ya ke nominal GDP. Kumta ke yok ke kot jong ke India kam day bakala hiar hendai ke day tang namar baka kala red ha ke dollar. Ke India kadang yailong keri ke bakiu stat bah ke liang ke roy ke par bat ke yok ke kot. IMF ke pentip baka India ke jukiu palat hendriu hadu hanyo pesan ke bakiu stat bah bani ki weipat kiri. Kejinghiar kedan bahandriyo kamdei bakalak lemno. Kinong yalam kari India ki penpau baki ekonomi jong kari India kadang klan bha. Bat kasawan paipat syaka kedan bahakmat hagini gisnam banwan. Buan kinong pet banyak ki peni baki India kan sawan haka kedan kebasaw ha usnam arjar arpunyo. Bat kalak banwan haka kedan kebalai haswa usnam arjar laipo. Kari bawan haka kedan beningkong haka liang kejingkiu haka yok kakot. Kedai ke US, kebawan haka kedan kebaar ke China, balai ke Germany, basau ke Japan, basan UK, bat bahandriyo ke India.